kayo na siya sa mawikat, kung bilikat. Kayo na share like yun. Ifin ko, kung kan share like yun. Ifin ko, kung kan share like yun. Music them that work. Music them that work. Okay, gal, ikaw na siwas kayo, pain ko was, kuloke, ashlosan kayo, oye ka, kat fasin oye ka, ikon tuesday, nga, degin chuskol, degin sena, lumni sa friend. Pain ko was na kayo, mitligat fast na meta, den akfwasrye proises yak na degin kat fast na meta. Shoktangan, alam mo ifakflo sig stream lash, something Facebook lash, the Facebook website lash, wayan be katigin na stream na ke Roku, be Fire TV. Ang ginakala mi go sin ito, go sin ash maingen euro go sin or makin be. Natigin just call, ikaw na Zoom, dagin isena, lemi sa friend, ikaw ba na suwas. Kita fast na met, bitigat fast na met, dagin just call, agin daw Zoom, kuming gasyo ka, siya ka tigin lasha, nakatsubil lemi sa friend, nagkasama ni guest sa iyo. Dagin di,
Dinisena le Mr. Frank. Ana ke sia ko an we go sta ke o mars ke belsinge in kain sia ke proi lash fakat fashne met. Kat papa de marsin ke shao kulo malap na sium ke long si yoklum na shish. Kulo ke kat ka bein kain mano in kain fasin in kan de kain ki medium singe in civil pe todo after do yegat na room ace kalom in kain we fakat ke peng musing. Kulo malap kat papa ke kum shak na lang sikat shak na rek makin kat kadin kain chafun chalie rek ma asilomingi. Kulo ke si vision na si Esam kum asang na sin tamil si uyas ke tamil shele we shall lala. Inka in akfwasrye gas lo mo yeneng yengo yok ki gas tas met kusrai ke o yesinge kat meta sona election lo ang nage kadin ka pain rek makin mafek lagi gas lo inka in lo ang nage masim lagi babal nada sho indi la mainge yok shipe in fact ke la gas lo mo kumong yang dari nage painang tikain fulok na yung pusya Kulo malap na siyum kat papa katakulan fast na mit kipel singe katalal fungila kami wikat manak manas kashikat kilutilash katin mataki masimle ke kaslom kashikat ta kaslom in kain pasalla matanin sien may tuyas na kewa ma as pagipel singe kaya fataka kakat pekewa manak mas wikat kat papa ilos ma wikat finnean inen inan kielos lakia katinay kapit anak manas welalos oye pelos na kayo ma shek penamta kipelin yoksha la kipelsin at prebe kelos o kat papa ekatita pela aspe wiyas natas kaolbe inlom kelbos kat pre kelos wikat pe masya na kaprikati ke makuluklan felsingi kat papa naknas talikatle tigimangi kayo Kadakulan fast na met kipel singe kat pray ke met kolash finan merke met kola ke church met kol ke government yok ginakawa mastos mas ke kasin kol ako lagi rek mo singe katin kan tawla ke pengo singe kulo malap kat papa ke kumerek makingat kumrek makingat fa na kipel singe kinem kadakulan fast na met amen kulo malap Flokin Bella na Euros, namun sila. Degin just ko gula ke pricing and I think actually me. So the Mr. Frank and then Kashigot Rush shopping payanga kisham ni Esam ni kati fashkene. Mr. Frank agin bela na chum. We mitlalal fungi we are kikasin call in pine coast na kayo wakin in Jesus siya margin kalatari and si was siya may vata ka peke pel may sa slowan. In pine coast likshini ingan kiningan ekla lame ka diljek na akaki ka diljek na langsi ka diljek na mdaya rojel wikat lemukat mitlal il katlash. Il nasulekat lae na matawakian moul jengel mayak la kat na maalal. Na panang laylayin mo yung ansin na si kumisenge, malutlutas mo siya nga kaya lanalik siya ni inas excitement na yoklas pekela, inganet kun la, malutlut ke wiki kas fasha samdram ke force nga sanging, na wiki ka samdram ke lalal fungi ma, akkayela. Na panang si ma makat ene na pe, si o ma, liksini na wakrigat met lalal fungi, met lasko siya pa masa na, akkulukkigat na banang katanga rin lem katla mesik na sikom lalalfing loko lokko mo inakia yurin lem katlan mo kain kargin kat kima na ko malakula na sis na pain ko was sila la wo silo sin da kat sisin sigi kas katila kyok kalim si mael magina kay na sina sikom al kula malap ke belsinge etarilan sin met lalalfing wiyak pagigasin kol inkain aru inkain batayan ni pena gikas ke pelsinge leila tangan lan kat in wikat na kay wa kolkat ke pelsinge kulamala na lal ke kolan broy
Alright, kulo makrit ke unsukungan ano ko lupchala ke Colin Broy sa mga akong katkawan na yun no. Nakadasum na yun tignisen na met kadasum in nakiakalim ye Colin program last no ye ko. O kadasum na tignisen na island nakalim ye may fakaklan gasin ko. Yok na Facebook group lashan. Защото бедни ги бела на сила, антипе академия, калбани на академия, livestream тлашни, комдигат ке Facebook, кад ое пе stream ке website лашо, сепа casingold.com, ое пе кад stream на ке Roku channel ке Smart TV, ое пе Fire TV. На винаш Roku ко Fire TV, lo ko na tuum ke TV tuman, kan mas ke su casingold. Casting gold na kung download the apps. Naging actual niya nga, sumal tikinisen na ilan akkalimye may fakak asheroy kung tabash na. Tikinisen na, agin bela na su. Check mic tuman. Siya nawangin pa siya. Siya na ako feel long. They got long kung ano ba feel long. Ate bakan long. Okay. Tignan siya check the audio tuman. Okay. Bakan long yan. Kali kumun siya da nga mo learn friend mic tuman of the non na pasal ta kayo mic tuman nga mo. But tignan siya kata Hindi na lang ba siya? Katlong yun ah. Kada kayo mo, non-singkat ke muna. Show lang ako sa show niya. Alright, kali kita circle back na your room. Na kita na audio lalan. And fact like this should kung gusto mo yung gano'n yung nga pa yung magkakasama ko yung Kasi sabi ko wiki ano ko si Phil Labs ba mga akayak na kilalay. Akayak na kilalay kung ina nga ito ko akadaya Monday faglas yung Henry ang limit fang nito ko Tuesday nag-interest ko nito ko introduce yung Wednesday set sabi ko set lamig siya friend nila sa breakfast toast na tingin siya na Friday. Na parang may shower blush na uuwi ko. Nakitigil siya na ilnawo audio lalan. Ngayon usi may fakak blush na mama ash euros tingin na ike gasin ko la. Kumingan buikat ke syukyan nga usi may fak silas. Ngayon na kada samsam kun na ke i-plush ke gasin ko. All right. Well, namnas kada samsam kun logo silas la mea kalmin logo silas. Mga logo la siya asipid mana kayo. Images kumili pailang silang bakaslan kat o katol kat pa kat ngon gasin this pa Trinity. Na suppose ko ng living fact ke son sapta singal may got lang apa sak fine na iloy the fact ke sapta sipe ng le la na ko makapash na siga ilo sa Jesus fako la sa bat Jesus fako falling ko to yan sisiyang na ine ako bilile logos las ko nas lait koske lait kos nempa ikos nempa na yok sipe or nga ke fulian ng ako min Masih mainsan es makiniya kung ke mga kumaskya. Yok na ke cleanse plus na singkata. Siya nga ano kung di nga siya full siya kalme pa finchak sila skin pa siya nga ilan siya nga ni juice fat. Vestamin
Pangit kitin history la. Kat dek 2014, 2015 kat dek online. Katorit magkid bang OPS, free conference call, or magkid phone magkayaban na. Show na kaya OPS, dek show ang kuvilye, talaga slash kiyeto, lumatay. Laman puto, kaya kata siya. Na, katorit magkid StreamYard, yen na wen VMix. Program siguro di kat kaya, program siya pa VMix. Na website la siya pang gasinggold.com, somnake liye kumiliye le meya mission statement la siya, meya sipe la siya. Kat men na asya online na bagat siya online ka, meya sipe la siya. Organization na kayo, ino as mission statements, vision statements. Mission statements la siya pa, meya sipe la los inasya. Sipe la siya pa, kung vinsom na kung hindi Finchak sila siya magdensum kung diye may force ko ilos sa masuking klient sa pagkat. Finchak sila siya magden cash ilos o kung gas lang kat ko to ilos yung makoy ngayon ko dito le may akal ng gas lang kat. Kaya mo tiya tafong dake siya mo ng gas lang kat. Kat fintiye mo ng gas lang kat le may na pa gas lang kat. Nagdashin kung kung email ka ke info@gasinggold.com. If you dash pa kung tensin ke gash pa kung dito fight in now yak email ka da akalim nipsinan. Ano ka tawag call alu la siya ka alu la with micronesia sa ma gash ka akfwasrye use gasing gash la uso. Ko indoor si mo ka akfwasrye. Senior Bachelor na alu ko siya basta Tokyo. Kung visit yung website la siya, kung may liye la asla da kilsa mo sensang akkaya mga tashkenan. Shibela siya magdin sa mga unchurched communities. Kami unchurched communities pa, kasi pa yung affair kasal nga ilus siya masang alawiyalu. Hindi flo na kasal nga. May kirat ko na kato na wagin masayan kasal nga ko. Kolon nga pa kan umisimula na siya. At ako yung ba, Pastyle dan gusto nila sa pastyle dan mas elisil dan the yok casual sa sinbit siya nagagasan ka if hindi but massive nam guli sa akin pa reference Dr. Herman Bueller pang missionary sin so na sinbit group ngan na yo sumasabi leda sin sa kay mga tashke number si din ngan pa 626 329-4404. What's sa mga ashphone natin? Kung hindi mga daktas yun, kung hindi cash ko, kung cash ko, proy, cash ko, inspire mo cash alum na kiplan sen, magandang masa akyok yung mission statement yung last nga. Kung kan text ka kaya 626-429-4404. Kasi website last na, min, kat may kadagisa sa kila kami maraming normal ganyan na kaya. Ako bilile siya company ka non-profit organization mo liyan ka ni non-profit finance American nila lusot makin money organizing na silus falan siya ba kite star. Gusto nag website lalo sa gusto nila kat as seal of transparency. Kalme pa, mali mauda ka na siya, kat reporting na sin IRS, kat free P&L, balance sheet mo na kaya, in magalim kaya, maling ang tinar, makinyak ka na kaya, o yes, sa file ko, long si Loxivan, nakalamit ang gasing ko, o pasang akfwasrye in, kumili na tayo siya, seal of transparency, was liye, kalme seal of transparency sa mga website la siya nga pa. This organization is a platinum level. Ash level akos. Bronze, silver, gold, na masilang nga pa platinum. Gasing ko sa makuwas wikat yan. Katash ka platinum level. Or closing kat na gaslan kat akes maginikat yung clients up sila. Tiya malash. Walang kat ilyas na siya. Panang kita diyan. Akfwasrye yan. Pangat talaga pandemic schedule sila siya. Tuesday, Friday sa dakyaw ikos, Wednesday alikos tafo, na pabisingin ang dakyaw sa kaluan. Na asya update sa mga gusto konsum nag-casting call group la siya, gusto nila, pangit ka ta updates mga pelsa,
Elsa kuse tenan so nag Facebook website lasha mga NDA ko at kaliye tafel gaslan kata. Finash TV do man Roku enable TV se bueno mag ligat ke Roku life penalash ko finde Apple TV ko smart TV. Elsa apps kaning under development. Pinjak mo yung do man na mga akfwasrye. Also, we could take casting going. We live last night. We could already announcement last night. Or yeah, already announcement. Emit Facebook group last night. But kung fin ask ke Facebook group last night. So we get kung liga the updates ma finjak mo hindi ko na akfwasrye. Glogi speaker and Gibel knows and go and nag kalimia. Kada sumyol digin sen na nag may farik sa marsh il na kalimia na siya. Digin sen na kada shoniru Gibel sine. Shalawen audio lom. Alright, ngayon ko sham na kum sham think katlog pa siya na kalma ba mara kum resolve issues yan. So siguro kan now in the meantime metligi katsas na may nga ni spell siya in pine goes. Dagi your room share Ikaw na sub. Gulagam ta kawiga dan. Kulog ikas wala na ako lain wilong ko. Pain ko gulagam ta kawiga wiyang kan. Classmate tamay na wata sikra. Pain ko tamay ikaw ba na sum. Na finan mawi ka an kumash ko yan. Krita malanda. Pain ko be. Kulog aslo man. Gulagam ta kawiga tiyang kan. Kakusta kayo sa mga katinaliye sum loman da katila ko mashwi kat pain ko me kayo na sum len ko na sum kulo ke pel self ko kasi sa yorosha na message ba technician al free out lagasin ko yung ikaw na sus na kayo lo sin kat ke mo lash kikalang lan kat panang parang akong ko na uyi ko nakat kita vasta na med technician na faga audio one now live singan. Sige, okay. Kaya som na namin. First time it? Alright. Check na troubleshooting mo. Sige, nakatala na. Alright. Then from Gula. Grabe, technical problems ilan na constructor nga live ng ilo sa now live singan. Kain pero nga pam the problem ke mit mga audio ko video ta siya live ng bell sa ipsingan in now yet. Kasi first time ano nga kalam biyang siya nga akfwasrye mo naps na ke mandean. Mr. Frank ilata ko to. Ilata ko to shopping Tuesday na tingin just ko to liste. Kasi first na met ke lines ke taxing na ingin na kita susunod ke mandean. May naksige mandean ngayon, asike po uli ang nato sa mga wikyak. Na wikyak, siyepuk, marela, Torah, ko Pentateuch. Penta pa palimekos. Na puklum limekos ngayon, lamayak mo masum na sil Moses. Na kung mo ang puksebe ngayon ba Genesis, takuan ba Exodus. Na Exodus, pangibel sa mga masap, kadalsang masap, na sindala ni Israel insang akilin niya talik nato, ni Lusin Matake, akwaklan ka. Genesis, Exodus, Leviticus, sipe, ikweye ko, akyokye, masap, kadalsang nasil Moses, sila na Israel. Yok na nake
kunokon lan Levites pabaliftikas na oikiak silbebe na ikoyebe na masap ke Exodus ngan sema sham kin yok na ge iplan nembo kadol ba kin nembo ali yok ke Bible na kumiliele sham ke oikiak ngan il ikoyebe na nanak ma kamasap ma dawek sham kunyak ke puklan Exodus. Na uye ko saptasiga lime ko shan fos tol ulit ko na ke angaw siyan. Kadil sang oye si na sindalikta din Israel ilosin mo mailosin orek maginza nga kes paginyelos ke akusten lalos na sinkatan. Na kuvinye marich kan da sham kin na ke taret sa ko sema in on ke polon nuk lan metol ngan lan lan Israel ngan shupe singan pa mainsang ak es makinyelos ke akusten lalos ke akwak ekulyak lan na oye sing ako read again taret ko ngan will taret full so tila count day for full lei for mark ush marit ke tin addiction akal me da shakta pangi be kata oye lan kat kasi belan kat mai fili tena addiction hakte ki ako min galam ke lei for makin full kal sham kin taret full so shakta shupesi yok ma ilosin lotay la ko ilosin isla ke ilosin shamon na ke full ina kes paginyelos pel na ko malos liek etarets ko manadat langan ko vi bangal da matasol tasol singa na sikum singa gidali ke tutalik mashola mising kum di shu in graduation singa Los tassos ko ba so ko ba los shukken ala kolman ala aran pagan ate sing and sema shupesi na ke me reach ngaya o ang sibe akala nila minds ang akes pakin nito initial na full Los in Esam in Ekuh akwaklan kat kamasaplan kat na kumilie ke tafik man ke ulen sa ala lem Jesus Christ election bena line il fact lagi oilan mit Pharisee ngan lelos nawilos le or la watelos o ilos tin hakos malon God sema usila si kum lagi marit sila ke ulen mata bitan akes pakinye kat ke shupe silon God il frie ke marit ke na yok shupeng ako min Esam in naksing mayen kudeta ko ke week na phone sing yon na kelim ni freng tak ke shomin gesalala le shomin yok na gid lemni call on kat ko evin bang may si mananak si na kemanda in fact mo may akes maginye masaplon kat na tarit ko chop kan masang akes maginye masaplon kat oye pe svela laps na ke week ngayon akay kilalifung malalifung ilan maitse matawa ki ke akus ten na ke masaplon God abangan factfulus na ke mandean ngay tuwin siya ngay oy flok das mo lang Mr. Friend ilan ko akfwasrye may naks na ke tustean na tuku na kati sa na they can just call ila ta sham kun uniste na de na kalamian nga tuin se nga so organ donor Mr. Friend ilan akfwasrye akati na kimin naks na ki tuste men friend pela su Gloma laptop na sirle kolona singa ke bel singa nga finchak pushekin kalimbe in maka in fact la wa in nama fall in fact la ke bel singa na ke katta na ke week singa ka cham yok kila lalfungi ma unwela metenena
Na misschien ik dat ke Marie Chilasne ke me to sistaklu. Lugal gos fasangaul ang fasangaul na gang luo. Na sulpe ang alya na galam ngalon gos. Mlie 42A singayon ma ipsimit ke fasangal luo. Ngam ta rite lapen na ngali mo katina sumalagela na ke mo katin na kunso pala me sipin Marie Clash nga me ikekla na siske. Katsum na ke Marie singa masikya ke si Vesingan fak mo itlo ke akkayela lantalik mataense. Itlo ke akkayela lantalik mataense. Ke nga kum kap nga kum marula na kalim ke ngayon man malemil orang matsisa sila rakil matafn fela ke ministry lala. Nga kum mala na kalim ke man maila ke ilakayela kati sabi alam sing akkayela talik mataense na chirasa. Kipalan pel si penangan ki fale si lalos ngan matayin si kalya palan nuk lala te il kaila pe matayin si mamisin tra nga ko mitte samram ke ipsingan nga ko me samram ke ipsin ama elak kayela talik sinata gyrus ngan na nga ko medala gyrus pa si mit kol ke wen loring ako ke chisa si floko ke we un met tamalu dos kalla na late o sud na sin nganin losh ngan fok si mama tak kaldikat met sigel mal akayela na il floko na ke en singan ma il takata na gyrus met kol sige wen loring ako il takana rol e pastor il patati na yim dala siat ke catcha lal dala ngain som li dalik patan sinada ngan mayen daling dan sinada ngan mas na kayo e lapkran in mise magelos fashion na pange mas sikyak peke fashilalos ke kepen ala lalfungi wangin ge marit chilak talinga to shakta sikyak ke on their way to Cyrus's house matayin misin tras ng kalya pala nuk lan lem alem lakil masinga ana nga fa nga komit samsam yok ka mayen ileta ka nakisibe pel mak ko na kumin samsam ke masi focus la kumsom nam singa pa lalfun sila Cyrus in the suklem nan som akayela talik matan si fan na natal mayesinga lumat wa fika se ko yan mo lan talik sin na sis ni na papa matwana ka tingan ke si matwana ka taw klila talik singa Afrika ka tingan kin talik nata so na panang yok lang sila na sintalik sinata ngan elita inel lalal fuila lemel ta ka pang men may ta ula ukwal fashion fak may los tiktok ni kalma un may tapos pa wil fashion na kilos fashion na mo sapsukuta ko ako mesum nag merit class ako kan read merit anta king ako familiarize ourselves ke malutut singataria ngako metako finewosyu me leila na sikum ke pela ngako me samjo kunla me ngako mesla ke kilal fungi so gyrus ke ke akayila sine na panang kelos fashion sapsukuta ka sie met cleanse up lang ito mo tari met wakra met let's see, el actress il vaka. Sapsugot ako ke chise se jakna fak mainge si met sapayak meligi lom sin met kolla ni wen loling ok se fak na sil Cyrus en na tu melmise ni met vil aklo kwalo ke met lutisen ni met vil aklo kwalo ke met lutisen chise spal chamjam kene el vak masafla talik sa misa tari flila manago tari en misa tari met feedback kafel chisa sil poro mo maing na kayo nangako mo loang nakitop silan lem nga chisa sil poro mo maing na ta shakta chisa sil long sap sukwa el fact na sil Cyrus nikmet force nga lalal fungin na etalik se eva si filmo chisa sil long Jesus il porungo, Jesus il ito. E fokalte inyak som kasas ko in wiwala ilin sa. Malan lang papela. Ilito ininalan papasin asinil mo yin papatamal. Lem kat flat na ilsang ka na siltari len ko inak fashimay na kayo. Na panang hindi lalal nga lame cut papa the model sound the siltari panang ileko inak fast sila mainge Cyrus ilakil Cyrus mo len lalal fungina
Lenti is katena mata ko na len long and len focus na laki masingan. Len focus assuring lem dari may ngosh silalingan. May na silalingan. They're on their way. Naki for fascist sigan el som fact ke merita mo el lost la may taliki room se na ilays na may makain wala lutchakan. Siya wala lutchakan. Katasin may tamalut ma wala lutchakan. Peter, John, and James. Elos wile mutchak 9 rooms sigan na ilays talik siya na yorol. En taksalek. Talik siya mulya. May nanak sila kumwe tanga ako minmut ko la nga ko may akasiruk kum tari lai faka lemel din na silaklak sali ka masingan som may hinilewarala elay stari may ngos singan kata bela kat filia ba may ngos ta na sin lem na kanta sali ka kanta isikyak nge ta shok ta takona sik misingan kain wikum lalal fung la timing of perfect timing lan god isikyak mo na ke pelal Sikyak pa na samram ke Lazarus, Mary Martha or na Azor. Sikyak pa na si Lazarus pa. Na pela malan lem, na il fesh ke pel masom na yorol nga na il tako, e folk oil teus un met fon si mafak ma ikto ko niya, utyak pa in we witnessi. Il siya na Peter, John at James. Utyak welal na le. Kato oya matakakitan siya di crowd lala paliki mo pa, kato may tatakain na liye. Kata may tau kwe na ke horror siya na ke. Liye la mesi. Inga in process la lalfung lalosan. Elo son na sun pe level siya mafali lo sinakilin mga na. Jewish people nga, el dan Jewish community, may talos nga, in maslon pe mkuiku nga, tunipe, malemilo, may lilos build up kese nga na, inga in line lem, masya kuman ka fact mo, nga win na din ka. Maya koilorik makininge. When ge oilan mature, elo shak na salo misaya siya. Elo expect malenda ka isusla ke mansion, lenda ka for intalik na din lem, for film mo, may taklan sa pal. Nabadang arla no pes elo sing kain liela, elta ka akayela mit mas, akayela mit tool, sang lieten na sin mit kun, oya paspas ilara. Malo suwakal gumayin na kayo. Nabalang kisikya kaya ngayon, elais na may mafalin suman. Pospel magat orela pe oyela siya mo, elol falin, crowd na lap siya taga, sa flye may sikya, kapa na hindi sikya. When in maslos in crowd singan ma, tiyan at kain ta receive, ka tiyan at kain ta kashala na ke oya singan, ay los ta kain ta liye, la mea elos in reason na ke. Napanang ako na may cleanse of marula na inash liyeten yurukum. Inawla na ash spirit lan ngan madalin kain kolkat na kiorik mala. Mega darang kat fong-fongin na may tayo tunikat kami. Nangitla liya chara sil siya may koli di wen loling ako. Mamay ta luka penasil. Ash pa may cleanse of ilal. Ayil taga pashla na yamatan lem. Kapata yamadalin siyak may siyak lal. Inga pa inun wikat laki nanak falet lasha, nanak falet laka mo, fin nga rik may winloy nga ka nagawarsi. Fin nga yakin mga mit Christian siga, wagin makain fool lagi ped siga, kaya no iya ngayon yaros patla nakatipin laki. Nga pa nang malutlut siya nga elda kain aki awi kom, aki awi yok, inga inakilin en nga askangan di faletak ke, Enga inita la ngayon na lem Jesus in pela na kayo cut shek na elena lem cut na kikargin niya klal cut shek na kikapasyang na kingan madalma mastos misenge inga in lalalving la elitigat kaigat comfortigat ki oya na kuwa magat fututulan na kaya labanan kulang malab singgat kami lutlut si matakalikshin na igesla Matash, misiyeng ako min si Philbeli, lalalfungin la siya pa nga. In fact, malalalfungin na. Lalalfungin na. Elos na kayo isya na, almayan ilo sita latalik siya misa tari. At siya sil shukya bao la fak ke pasyalalap. Talik siya takake. Na ilmulyak,
inkitin pela na el takake chia sil sa pelos in sangka ta muna die foslam ngal tolu elos tage wa isanal mayen elos itala talik siya misa tari wakom kalan mga kung kain liya arula na foto tula na kemalem katilya panangil fakke pukmata fakmo oyelak na naklak tiyoena na naklos ay siya pa fakpuksinga na Nara, nga kumingkay nakikati. Liki nga fak mo unmait paspas ikto ko ni fa kailos suka. Kailos ka ni marita fak ke foslam alto ilos channel. Paano mga kung falin nga itang liya? Nga kung liya mo masimisa ta misa wang la fincha ke safla. Tasak ta lem katil liya mo tiya safla. Sonna safla. Maingin na kaywa esikya in glorify in papa. Kapag ang katsinsin good crowd ka dang out there. Makunap ko masingin sulela. La may nga kong long, may nga kong liye, meta ka na yuru kung nga kumingkan nila, sang na sinlim ka. Lalal fungin na. Nga kong titakan ta wipation, mama. Kalara fa kaya kilmisangan. Liye solalian na naklalos nga, asyuru kung kain na naksin. Kaya kulang malap, nga mga kumalak kalam giberitsin kulo kaya aspel silak pengen mugum sisin sika. Tabla sila, tingin tres ko bangan, tingin ni Zena, galalif nga ng online gat, akyok yung mga kayo na sis. Alright, Mr. Frank, kumpulang malap kaya kataya, na kalam sa kayo ngayon, na nagkadak kalam niya, kadang nakadakalak yung show na kiuniste. Sumnerol, tingin tres ko. Tingin tres ko ilan tayo, introduce yung unistan, especially introduce yan, may kada flock ka dito kat fin mo. Kada flock dito na ikwe, may naks na kaya unistan. Tingin tres ko, ngayon, agin pala na zoom. Lamalab na malsirle, ay naki akkalemi loman, sivelas naki lendi duo, samram kilalal fungi, in kalye chisas. Na luka algor fos angal luon ki angal algor pa maritsinge. Safla yan samram si tawagin samram si nganto ki fos angal luo siya pa som silan lema el som no inga non wala taliksinal gyros nge siya namba siya ki matwangan pa yes nga luo singan. Bata ka kiset tiyo yes nga luo singan. Na fos angal dolun ki angal may ko singan samsam kun na yok ke si matayan maukwela usi masomwe. Pamatayan singa tayak mo el mas peke ya singa luo ke kasing di sa fak mo emerage. Total mo itawangin eske. Laro me Belgium insiel transiel fashion. Nake oya singa nake pebble mato academically to singa bigot fasingal yan kalong lagos la. Kain singa me ceremonially unclean. Then ang nice na sa kumbin kalye pe, wala pa nagi kung kalye matle pamangayo. Nara el fasya kin masun met ngi ukwela som si masum nurun anti gyros na hindi anti na tayo nga ati pa el kalye bulan nuklalan, remit pala kanetla, kalalan som lakael. Matayan singa chikin kaing le India kalemi lemil kasta el bloco na yimdal rarar yimdal inakalemye dahil pa may chimakalilyangan. Nara may reaching akalemi na yo ki balal pong isilangin pat kakipos ang alako so an kilkalya kitin pela na sharp siya sciential tui de la fash. Nara malututing na kalim Mr. Frank akalemi even nage nudisilang tamang siya la som sila nga nila na pa standard masom na hindi fake nila meurek nga. Il som kinanak ko si in kain suki kasho. Ay pa nag-gyro sil dilam tagi conventional way. Il som in conventional way nagi pa. Il som na yung tanlem nga. Nakilalal pong ilalan el kalilya el kaila. Apangan kasha makan ikasik nagi Winston. Lumala. All right, Degin Driscoll, lumalap ke tafla manuniste. And bitigat organ bilantil Mr. Frank. Oh,
Inagling gum J Love Rutheo. Pine gum gulang yung daga wikutyang wiyagal. Wigum yang be Susiana Skilling. Finen Minnesota. Egewo na finen Minnesota. En Minnesota fashion au igash malebang. Au singaw singal siya mo. Kung gulang egewo na sum lagash luman. Fanoy na Hawaii. En Hawaii siya na lane. Kasyon lane. Kasyon lane. Coin lane. Sa mga wagos maingin na Luciana, ikaw ba na Zoom, gulagay kong taga wikutyang. Nagladak kalim yung ngayon, kasi fast naman nag-program la siya. Kasi sumnyo ang Mr. Frankie Bell sa inge, ilan tako, akfwasrye akfwasrye nag-doston. Mr. Frank, agin bell na Zoom. Check yung mic na tuman. Alam nila mga talaga, yok sigat yun lang. Kasi siya ako mga fact, ya. Namasukal mo yung phone na. Kulangan siya lang ako in Calvin niya mo. Na-cast na, na-ass na, nangit-ngit siya na. Kulangan siya lang ako in Norella. Masamsam kun, talikuptan luwa kung samsam kun piya choice, sus ma. Kulangan siya dahil, congratulations kilo siya yalam nga ulke yang nga. Kamal talinganak lang a fact, yun nga. Kalau malam cium dagi, kau ustaz kau wikat samran binga sangkat misalnya. Oh ya sih mah sikap pernah ke lain tasta. Sebenarnya lagi kita dengan mah cisa selikas metalos. Meto ya, lama lit kas nak ketolong ulsi. Eta taf mana kapun merit cuma katsamon ke tuste, nasi dua masih sikap ke Tustian benan maston merita sa kemutan misin sasima tingin dreskolel samtum tafana tariya na oye singa taka sikyak pe masi pe taka kilo samra ko nikto ko ninga pa samra ko nya kanin mit mata ka sukle mwe ki samra ko nya ki flo ko sila ninga ya tukunen ta ki kalya ke legends mkulza ta kana rola mkud may ne lozana miseni nu na el flo ko nge Mita paingal. Mita ulal 4-4. Pasis ikto ko news nga mauna ka lapse. Na lamit fagasin crowd sinan pasik kata simle kalim si kumising nga. Kalim kimatan sin trasing and kalim get chiros talik natalil kaivesin leme. May kunlu wi be ma wangan lieten yoralos. Na pa melos long na crowd singa poro na long la lem lang lem la kayela lem el mukui ko inge na los wi besuk iles lieten si versing vak mo Jesus elikas metalos pa met kunluongan na helos wi crowd of los wo ya evak lem when that in David lang riti masing shouldn't be Fakir selos, when natin David, bako matas. Elos tialie, elos long na. Akia wi kumusenge, nga kuminsike, aki ka tila, fakya matawayan lalal fungila kuma. Lalal fungila kuma matawakit, long. Long me, long castan God. Elo sa divine na paye, definition na lalal fungi. Ke ipusinga utsie. Faith is the substance of things, not seen, and evidence of things. Lie, elos long na elos mukui. Elos wi som wa kida som mukui. Got some soup. Na elos wo yak ke pasal de la pe bang. Crouching and lemon long. Na ke lemon taga na ke ensimala na kugel respond na zinta la in fact. Al vak na zelos. Kecil sililiak na in loma, may kunlo at ako na yorol, siyak sildal. Kundal lalalfungi mo, nga kainak kayo kundal lalalfungi. If a level di mo, kundal lang siya. Nga nak kayo kundal lal, the fact na siya mo itak siya pela pe. May akum lang siya nga naroon na siya. Masikil pa, kundal lalalfungi, lang ako kainak kayo kundal la. Long talk lang talo. Nandal fact, out.
Dahil din ang vlog ang sang kisin siyak tupuk kisin siyak mo makatlong si Rapel na kayo kung dala lalfu mga kay na kayo kung dala naldal din na ang if akum ka dal din na kung meron fo kya dal fak mo out straightforward with lalfu lalalan mo kuinelos elos ito inelos la paing emitse ilak kayo katla na tisa si kalya mataldal effect lela inorik na sumdal ay nalalal vingulum dalan na ikeklam daldal ildal kain liye lela inorik la fal na gilalal vingulum dalan nangakum taka alolo with that alolo lalal vingu wangin makain muguila nakilus to the pocket na sinle in fact mo auk top silalos kan malalal lalos elos tia lie kay nalan met kay elos long SAP si slapel lalos in loing na si met kun nga penantlers pa nga siya si slapel line sumatanga kung the long lalemel akayela mo ako elos long within the crowd met maukwelem nga Kolan malalving lalos el dat te give up. SAP fact mo elos lian elos fact na we fast na we han. Elos pisen na ukwe. Long na pasen mo ito. Ngut yan mo ito elos ukwe. Nga kun matadin no mo falan ke shengal jinga mlalak ya. Kufla so ak shengal jingi. Un metsi pa elos fast nga elos tuwe ya in crowd. Elos fast tu pa bala vak mo elos fast tu gun lem. Banglol ke pasala la fact. When natin David bago matas. Nasikya ko na kilalal fungilalosa. Natisa sila na uli na sila dal fact. Nikmet kung dal fact na singkatay na mo. If ako lemil fact mo asing el fact mo nikmet som fact na singkatay na mo. Unmet si pa ukwalos nga. Tasak tayo so me fakali ko yesing. May elos papalakin bola na siya. Elos papalakin ng anak siya. Elos papalakin liyetin lalos falokyang na yorolos. Elos palya, elos papalakin na yokin siya wawalalos. Engan lalos, fact la. Testimony si lalos. La painyo ay mga katangla el siya kulukla na. Kishamadalan ka and the word of our testimony. Na los orela o yesi e foca lemeli call los de chamon. E foca lemeli call los de fact. Nga wala le na samsam ke singa nga bekum man ka ma singa na may get na singa e foca nge. E foca lemel sensin ke kan los ka sap na los de chamon. Mo no ya dan met chunge pa fact bien ai la su kwepe ma. Aspe mo in crowd singa ma kwepe. Maliepe in tunina mele me loyalo sin kain reason na silke. Singe po in mga ngetlalio. Singe po in may ketla na si kumagum liyo. O rek malang kata, el ta kain look me may si fena ta ko na kikalem singe. Leila na si kumin si fena liye. O rek malang lem nga el ta ko very in a low profile mal da corella o yamo falla na fascila. Kung fact mo leta ko, may tagawa ako la to ni leta ka mising ila kayla met kun. Mising ila kayla metul. Mising el for fascist kan el fascio mo ito long pugala ukwel. El siamo filia mana gawa siya in taga following festival ele plaken wala na ele plaken sewo ele unwayak ladiki mayenen alal ngalal funga tamlen sele ka touch space pa finchak inash penjilan ka in chamtran gumbe yok ngalal fula la yok ke pa ma chamtran singila efo kalemil warning mo tigi mo intia shamon ngakong kalem kala kipel sumale kala kof na gewaine el fak ma sonna pellok sonna tako nangako min ka liye la le orang na maingi ni ge pel si male ka nakkel mi na kay wa maingi pe malal nga fin chak tam le sel lenda ko wikot cash ya pe ke pskin ka nakata ye pe mo yin ngako me loing da na si ma lo tay la ke lutil tam le sel pa synoptic gospel
Synaptic. Medomac loop. Samkin. Oya senange. Telo sim no ana ke lakade elo sim na ke kai sie unmait lalos ma fal na ke oyen cham lalos koya lalos na bana ngaku min tia fosek mas monja gen sing sie na monja ke eldra na ke oya sena ngasi focus sila kumgia ba inda kai naklena lem god el akayela lem god el sang lieten na selos kalkulo malap yokla na cham laka posta na cham laka enga finchak mo mainga na kaywa in line up na gigasan ka den ngan ka din kan usung ya in ka nga kumin ka in we long ke nga kumin ka in we sham kun ya on ke kun ein mol kun klama lap tam le serle pangan ma ko la europe ke melut lutsingan bela malos All right, let me belan start. awi belan da belan tamado Ingen na belan tana. Bukan belan tak belan itawi mit. klama Olha, lap kung di facts lo ngan kung mo kung samples to kung bela kat fin kalbuni na mas ucap na chen met. Men kita long ni kita kat pala ke long yan na kalbuni kat tafashuk ya. Naro kung ke facts lo ngan na ke facts lo na ke le focal lem Jesus Christ el fatness ilos in die som kumpasalla na kaya som lub teknise na masitangan sang wengan pa katfin som na ke manaksige sendria akalim da main malle me lakfa lim Jesus Christ lakfa shengan tia may nakalim ye leli pakat o manasin ilo sema indie ko sema nakilalay fung sema ilskiden lotelos na kengan il lotelos il akfashe may nga ilosin ko indie ke matalos for nakilalay fung ilaosan ma ilosin kalim ke palan pel singan men ano kung ash plan malap silan ka lon lame ka chipesila nga pa ilan na ko mise sila nga bansang mulala maita na even may na sumikshay na shamon ke pel si ma sun na bel lal na ita or akfwasrye process ko oye si ma il chupela Inte kalla på mamma idag right att det var för sig det sjokta chupes ma yoke in fact lust det som morgonen på men elrongen mana selos elos galim ke pelad bel se gdin bel se na av fitak in gashen akades in dak for siek na bagay galim lok le foco lem Jesus Christ le fat na silos ilusin shuka na silos na kugulo lo friend lo malap ke akade ulong ngay tuin se ngay mga sungal deginisen na faga audio lo man Figas taktan long okay nga mo katlong semi oral ike mic na dal lemon friend Well, il tema. Alguien da il mute. Faga? amalet ka nag-station lang kalan Rick Makin Kalwuna. anak fashila Alrighty. kalwuna Well, small kind switch Okay. Well, gdegin na gdashun yol diginisena ilen akfashe akate sinak frete an in gosin sube galam gele ileta ko ile katsin mo na ge frete ile sifil peta ko in sube akfashe akate sinak gdegin na gdashun yol diginisena ilen akfashe men max na ke frete diginisena agin pelanju
Naman set up the camera sinada long Kalkulo kaksagin kat ke nga kain we ko was in mash lovos kaksagin kat ke mapos nain kain akfwash sila na Pashen kulo lars na sin mait masakay kunogan ke wiking Mountain ne minal shakay takoy pine Honolulu me Tuesday rinail tako pe Honolulu na Wednesday le minister skipper sa payama piense hashtag posted Thursday Friday son na tawyak we fakulon gisenrian na ashngos na gisenri matako sunya pe finkoin tawyak siya fakulongan ala cash na coffee kain siya kaya set ditari normal coffee ka pangan mga kifak na may tiking aswang na kimelutlut pas kifrete ama casting ko lang na repair computers and na nga run into some problems with it kifrete napasud pa mising na gulakak saging kat kaya nga ko yung check na akfwasrye melutlut pas kifrete Ngaya pashala katosh frete mga super flock ke week ngay pena frete finawo mo large kamulak. Si fesige frete nga in fact mo Jesus el flock na gas. El shamon pena el tako pena tugun melutut sila la Minister Franga. El dafa ma pena mas ma taking dress ko el shamona na Akkay lalon layim pasyak na siyam kinyak nga Hinay na ki subtopic sige marit sila nga Ili subtaya pe na toing ulu na ki toing ulakos ala na foto. Marit mo foto ala na challenging. Nga kumininoy mata na ki loosen marit siya nga Tasok tagating ka na ala na diksyon itangal context na ki mamakat ko yung Ramon na ki may lutlut singan may get na. Nara nga fakanganin mo te pile siya lash ki may lutlut a foto katliye mo pleni fos na luwa kita kan fact la na makat ko kyan. Ana ki fact la tamlan sir like senri me pe hini no katinala na kunay context ki may lutlut nga kata fashion mo. Nara may fincha clock may proy lock to Sham lock o in my ring madame. Si Fes nga si Pakalwa ni Jesus el follow ko na gas. Poston nga luwa ilwitoy yan. Kaya may tluwa som lagal Jesus, may tluwangan pa na Minister Frank Shamona. May tluwangan som lagal Jesus na ashpe kataw may sifil pa tako na yarola uses siya mukul sa tiya ko in gas. Mayin ash ngon fok inel. Alat law ang dictionary na ke original sentences mga akong readingan. Bukod sa mauta kang anti ako in gas, kishipin ngon fok, block ability lang in gas. Wow. Ako may pilesya mo, sa long gas lock ko mo, tiya gas lock ko mo, manang ako marela. Nara, dictionary law yung nagimapay pala fact. May nash ngon fok inel. Tasok kipel si mangon fok. Se lisyak laligi moitse. Moitse matay waking gas. E may tarla na fuifileke. Ilos fact. Kotsoen naliye no rekoy ngayon ni Israel mit. Shipesira ilos moit matu liye ko moit mawitness si mas masikyak ngan fakoy ngayon na ba. Ilos din ali profits make nga narakain o yan. Na ke cost long la kitin akatayalal tamlin sir we akatayalal le Minister Frank ke oyalan lem. Oyalan lem inte na rek makun ingalim highness lalan. Kofalati ele. Inana na po si sila Niki main mailarong na kilos fact man. Di mailaron to gain popularity lal. Di mailaron to pain mamait ngan kisipel. Ay laro
fall na ke lapan ni no lapan lalal fong inalosan. God finch ken lik ni loyang na Mait ma tako na yorol ngayon. Il make sure il kisin siyak sildala. Kokum lalal fong ilang ako in punwe kumle. Kokum lalal fong kipel si mamatayan si ma musin siya ma take interest college mo na. Kipel si mamatayan si kaya nuplala. Along sinapay siya mo man it powerful. Pero si mal kaya kinasipin lalal fong isilayan ngayon. Ilo syokak na phone na yung kasyaw. Ilo syokak kolon kating kain unwela right there and then. Nara lame Jesus kila roy ngayon. Hindi rin tayo impress people. Ka impress may tita maasap ngayon gamit Pharisees. Ilo rafal na kilalal fong ilang kaisi may malunwela ngayon. Nara may kan kilos liyangan. Alam na soon in cielos, soon in art lalos, ang kisipin, ilos liye na paila kolan, ko, arsin mait singa. Nalim Jesus, in a way, ilakalim yung ko ngayon, inakpay pala, ilpa Messiah, to shock tayo din na pangan focus panan. Amoy tao kili, amoy si magalim. As galim inin. Kili lang, apay, ilma Messiah. Tasok na may Pharisees, ganti na, inzizike. Tasok, may Pharisees ilos fact. First time malagos. May Pharisees ilos fact. Lame lang ngon fok pasang kainin ko, ingin na sil, pa nang ilkoin los lang ngon fok. Panangan luce, panangan lapek, merit si mauta kang ako mincham ke Friday ngan. Amoy Pharisees ngan ay naging akong galing kaya. Los itaw na upe masap lang ka. Los itaw na upe rito la. Los kanyangit laki masap lang ka. Fact yan, niki shamon yan, niki akata yan, ta shock ta. Masi mawangin nyo losan pa. Los din na mahulkin. Naraki los liye. Di witness imalim Jesus ilrongan. Akulukel dal offended. Instead of being convicted, dal offended. Ang afakkas tungan nga kuminsyuk kebe. Pero sa mga may klan kata siyam mo. Akong fin-offended, na akong inventory ko dila. Ngon fakasing akong ngan. When ngon si fan na pain, may na kayo ma, tafel agas lang kata. Na ifing gaston ka ko straight from the Bible ngon madal inspired na ifo ko nga ako min-offended ke may yin wangin ako nara may Pharisees nga ental din na mulkin wangin nilo sa dal kilos yang nalo sana push-pushin na naklalo sana nga ilan ko malrik makingan masingon fok magi prince of the Beelzebub, whatever his name is. Maki Prince lan may engon fok pa. Kasi may takang na sila Rick makingan. Kasok ta mga kumays lagi marit siya ngayon pa. Colon name Jesus. Colon ka doon fel sa may falokon mo. Maasi mapasapas lasing may tsingan. Devil and Pesrela gas lagi may tsingan. Ilorela lem liye yak mal muted il tom to shock the lem Jesus il tako sila nga nilisla il fologo na yak fonye la maulan may tsingan narakipel sa may tsingan sham ngayon may talut kya na tiliyak la pay la calling God pamukwingan nasinsin ko yung God si Fena utikot ka din sinsin ka din deliye long not jump into conclusion like the Pharisees did in this case. Marking on fok pa may dekyang nasingan. And how do you know for sure? Finde nga ako mito na pahay kasi nang akong fafakla. Pospel may ta sham na kasi may nga akong offended Nara masimik nga ako may sana in fact pa. Din kay Lola Ramuel pa sa matimate kigaslan ka ito. Pape na may Pharisees nga narangan.
so ka kingenek si maita kuluken lem maita inte non como paye na silela seke kumekin como kumekin kompa maitsima devil el pushayela kaskas langan ko kumekin kompa maitsima tu cursia calling godgan Finga, making nga ba devil el pushayela kaskas langan men as finjak lakan kay na small in lem a finga pa akto asyang matayangan pangin finjak pa may lutut na foto si pangay tasok tayok mga kumgayndi finjak fakak logo Inoye madain God, ay nash may sin mashlosh, may receive. Kilagak saging God, ngay silbevalog ke Freddy ay naging avak afino long silang God, ingoy nakwiyak labe technology ruka, nakulanzing God ke ash, ingenik si bel na kayo, afin ni devil el ko shayla, ngande wisham jamoye ko, tasok tash ingenik silang God, let ko rela, woli ki pena. Di mai tsinga il de sham bel na le se Jesus il da de sang il fon la wangin ma devil il gan roke on lem Jesus an fel dari kaksagin God ke bel la ko na floga not bela na siros kloman la Tigisa na kumgulo ke akate se totoo yung masi kung fact lang kinga ako ba manaksige Sandra nga irong yung may fact ma-read siya ngayon kapash pa na nag-masige Sandra le may yun malan ngod po para ikan na ro ikan daga ka na usman na siyan nak may tayo siya make some sense out of that finil malan ngod folk ilete daw ka na us ilete ko akkay ilete ko akyok idala ko kung lo nagawa siya lost lang kung fin wiw siya kung dito ko lost lang mo ito kung dito ko siya mo ito na baka siya mga kataloy sham si katil siya nakilin yung mabit nga non ko sa fall na mole ko orolash yes kung fin wiw siya kung may ito ko hindi ba katkasin ko katapok siya siya Katanda ko, sige kita na like masters, kunaos sa mga dakna siya. Kinasuk kita phone la, mga phone la. Na bata or anong lukso niya nga, ikes na tafong din mamaklan, wait masamsam. Kita sang masin sang weng akadena, kawin siya si mga assume tayo nga. Kung alap, na, sunod tigin interest ko. Tigin di, nga na pero na assume, kung kasi kat kiwasin kisen, yan na, Tagkoyang nang iba't ako wala fay kung sige sen. Hindi pero na siya. Hindi. Katalaga lang manfakan. Okay. Ang gina contracten long ko Tayo kung bakit kinakat lang. Long yun na Ginalagal. Nakostang na daw. Well, flash na mit. Tignan siya na nga receive fact silungan. We silos ma, we studi silungan. Anak ifakloman, globe ifakloman ng Veserle. And si ma kung graphically, kalimingan ke release of power singan ke kususyakin ka siya. I love it. Ale, kasha. In flash na mit ke malutut ke, we ko siya nilan lem ke, maritinga meto iya fastol ng limegors. Na varsnage flassimit ke sapesnge ulan. Na koshani singa vataka ke fastong litkos. Ipnaf to toluma inakataya ke malitu singa ba fastong limegos tong lon kos. Sham ke 4 lutilan lem. Kama elak fashian. Na sumno ke fastong ul itkos na ke tong lalgos pa ngakalembinga koshani singa sham kundiak ke koshani yok. Ta pa may tinorekma na ipsafla singan pa release of power si malasang penanasin matamalutut niyan. Pangan iptolo si matakakian. Nan kito yung limikos singe ma-askian pa na ki el forfurngan staklo ki basta ng limikos singe el forfurngan
el som na kay wen lol ngok kain el som na wayan in kain fa ke peng wo ke tok shai a kaila met mas na matulu mga li ke for liti lal nge siya nga misaw nga fa kalemi ke sa flala teaching a luti ke concern lal may then understand la me asha preaching lala el fact show concern ke commitment el de for la mo kay naligi makuluk kat commit ka din kapasyang na sin God iling pana ke all na sin phone la sima tram kunya ka pangema concern do lu ke for lan lem eli en ara fasto yung langos ta ka fakla lem mit pas elaro na pako madalos ifo may met nge force nga el dat los te kan ka los sifena na flok lang giluti sila Mr. Frank may fakla ke sigil do yung lakot fasimigos gyon gosla may wangan mit shepherd lalos kamit shepherd a fet lana alena por nga siyak mesipo na mga sikyak ke wangan shepherd a shepherd lasha got helpless without God nara messing lang si fakke kadin net le sang ke faksima chonel fakla ngamit shepherd wo ngai ta manadik etaya Peter el fakla kusa na ship matala tarak tainge polokunyak me kowos ta kowosin fast kun mat shepherd se karangan kowos like Jesus Christ lagi fakla to ngolit ko to ngolal ko sa ram kun ke koshani apa me din norek mga fakla samram kun yok lemer samram da sin matamalu tude el fakla si losange pai koshani yo pa me din norek ma mele samram kiwa Lemel orela nala chisi langin na ke met mau kwel los ke luti langin pail lima pangen fields him are ripe ready for harvest. Imagine fakin na ke labor to bring the harvest are few. El sham kun na ke disciple el dal outnumber wangan sa naselos. Na pa solution singan da ka ke fasingal na ke fasingal fasian fakla el pangon na ni matamalutut singaluo si mga bakla no one sige western when station kan singaluo sila pangon na ni matamalutut singaluo el sang ko na selos inakay lamet mas el sang na selos dalin kain memenen elos pa el sista pelalin sang ko na selos sang special training na selos e paingi pel si may lakula in sa pelos de elosin si fena som el sangka singa na silosia na singa lusinga nga fakla samsam kunja ki kunokon chike Wednesday ke yel and electional chaira sa o ebe ke masilan dansia ashmet tamalut lut singa lulemel chilela se fal na ke shuf singa lulan Israel nara kita sikyak pege si selos wangin le los replace le Judas ke pelti mal wangin le malutut singa lectionina Academy la causing itakyang sin matamalutute ke lenin Pentecost lemel soeka elikie pe causing yeros nara ke akulalan mamashma crowd of person ngasifena ala na feel guilty sifena la opportunity luo nga som nage recently nage iplan met training ke yakyu and mapas met way shikle vakastan ga lock your holos. Kung nga som fakak lo malu siya, sap may taling ngul ma in file pasdiki. Nara me pange en si mga loto lagi maluto singa yok na la kasi nga lemel sina siya kadin kain fashion na met in kain liye sip siya tale kadin liye na ke oye mai liye gangen luti ke in fact ke pengwo maingi ke wal empower kadin na ke na pangen si ma siyo yo pangaspe maliki kadi ke kadin kain wi fake ke gospel silal nge ke merit singe ta kana se syok na samsam ke koshani lan lem ke koshani silan lem nge katli kawil ke matayan si mga saman ke malitu chige Wednesday kaila silala permanent pangi ka torek mamata ka ke kawil ke rek malan ka koshani wo singe koshani na kawil si siya ta kana sin matamalutu de egat kan rock mabena siya kat betfakit ke kastan kat mising klamala. All right, taking the
kumgulamalap ke ako menunak na ke Fredian setkan akay gugloge lem dalek mako mamagek na sugyok na ke tlaglan sa flash kayo na kaya susunod ke menunak na ke Sendrian o si finlupslagen sila lilimisir Frank Gustea dahil in fact la kasi synoptic gospel na kumulile tram gun Luke o Sendri tram gun Meto na masing ako minan loyang nagigidente mut kuma ko tram tu si pangan bayan na tram sa kuwa na may saya si pasamon Sharon sa kuwa na the Meto il samon Luke il wiba sa na tram sa kuwa na kung di sila akades na lumis sa fingata na paano may tram siya na siya mal siya in tram gina pa il vat na ke A4 ko label siya kayo sin som academia nag liya na ke lesson context ke standard lesson commentary na ke Sendrio kumiliya David Cook ilsong mechanic nila ilan caption yengan may dutut siya katash ke weeking sikap ke ye aklu ke ministry of Jesus Christ kung matawa kufun mo ta bin katkalam ke ministry sa ng yeto lutafo na mga tram ke ashi ke matawa ke ye aklu kufun mo ta ministry la no ilson na akula in ilan aksafiela ko ilan akfashiela shupela panta ko mise in the mulala in the guess and get na si kum saying pero katunta yining shamo nakasitlo na ke mandak sila kum na ke Sendria yok na ngayon kumiloy na siya sa malalal fung ke kad akaye mas paspas na may mas ka traveling kum lipsila literally Mr. Frank tegni siya na tegin tresko ke oye mal lemilak fashion na may naks na ke Sendria kiwiktari tako na si kum in kalim ke shupelon lem na ke may malak fashion ngan kalwan niya le shupengan man de akademi la selim ka o inakem na sin melos sa mata lupsho mata purong melutunan le o yeselim chiskajil giden sang selos kan budi kina mas mailos ashkenan kuvinye ben in bel sa belos wala fu yung on fok kilos tage ba lemon furniture nag demoniac singan may tsima India laga may tsima nailagay ngon fok pangan may ilos ito pangan may ilos exposed na ke nara malimili singan inteliksyon na tole kay guess lang matalo sin kalim kele makuwas ashken sa fall na ke masing mga kalangan isut na siwas kay apashben men lai ilemele tale ilkan ilento shipela finne ngalipsebe na ke faxel minister Frank lalay malos lomo mosibela lemo balenta ko katang la en Rome matchungan ba cool felon bet pa malos mit Israel kamachungan lalay fungi ko ito na wembe na ke malos exposed na ke oye lalos kan manamata na ke on fok na ke mas malalos ngan na oro label da ko in academia na selos os in kalim kele masing nga offer na siwas nga wala yung mga kusas kaya nga liya may mga kanaro kung hindi pa pala academia ilos fay leke ilos sunna liya kanin men sige sikat ke mo lalos sa phone na napatingin just like that malay may lakfashing phone na il phone na tako nasin mo ito yung kalim kele label te usi kate shishik na ilusi mo na phone se may ne phone kat faka man kumin kalim kele setan
long may siyak lakko mo inolan may ta nail sang ma fal ilusin in cable sa bang na mo oye kudugulo saske an ilus kan tanage men gadil long broilalos masing ako ng liksna shalik la god te long broilan ilus sa mamatake oye kulu ko oye malain malan ka gadil dia long mayin kapashlak kum na singkat nge makulu ka to ko sayot Agdente bangun na davung din non ko mo makulu ka taske at findie awliak ke ilte kanite ka lusil inse wo na sish na ba maritsinga ta ko ana kat kadakala miyangan ilta ko as ipto lusike may aso sa sikat na sin sew senga na ke mi sesenga na kung nila may aso singa tata sumriti was singal was singal ya na mo foslo ngol tako simela sham pa gat sham kin na ke as oye se sikya me oye singan parliament for sham kin nagimatayin si makalye tarit sa kungan ko dahil bangon mo mega tassel sa kungan ko tarit ko agiplan nuklan leman kaya mo election ina unwayak le skimot ko label to ilash mashlon mate boss o ikaw nito le kolal se başman yak bitbiya ngashman shwan tari kolal ashkolal somnate na ipsak to dengan pafos longol to lagi longolon goshan pa sham gud na ke akmolya dalit mgulse na oye magatliye ka sham gud yak ke